Jesus said, give, and it shall be given unto you. Dis wat Jesus sê. Hy sê, jy gee, dan gaan hy teruggegee. Want hoe altyd 'n toehand kan nie ontvang nie. Jy moet hom opmaak, sodat jy kan kry. God bless. Pastor Peter. I'm thankful, Lord, you kept me through the day. I'm thankful, Lord, that you will keep me until the day. Kan iemand nog die Here prys? Vader, dankie vir u woord. Toe hierdie diens geopen was, het die pastoors of vrou alreeds gebid vir my. So ek sê dankie vir die bediening van u woord. Ons dank aan hulle wat hierdie dood geslaan is, ons bid dat die Here hulle vertroos het in die magtige naam van Jesus. Gaan u verby die Here. Ontmoet ons vanaand hier op baie eenvoudige manier, Here. In Jesus naam. Amen. You may be seated. Hallelujah. Praise the Lord. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak to greet and acknowledge our pastors with their families, our elders, evangelists, deacons, brothers and sisters, mothers. Be greeted in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, gaan op die kans praat, miskien sal die amen so bietjie nog sterker neerkom. Praise the Lord. Ek is so dankbaar vir die Here, vir die rede van my kosbare siel. Nou, ek moet dit bedien, omdat ek in die pad het staan. Ek het nie kom preek, ek het kom bedien. Amen. Dat is 'n verskil tussen preach en minister. So ek het nie kom preach nie, ek het kom bedien. As ek moes preek, Pastor Johnny het ek vanaand vir u gesê, wat Paulus vir die Romeine gesê het, almal wat die naam van die Here aanroep, halleluja, sal gered word. As ek moes preek het, maar kom ons lees saam. Halleluja. Hebreërs 11 vers 5. Nou, ek het baie plekke al bedien die Heer en hoor goed. Tussen die Noordkap en die Vrystaat het iemand gesê, wanneer 'n prediker so water drink, dan jy weet hy bid min. Want as jy bid, jy nie tyd vir water drink nie. So ek stem saam met hom. Ja. Hebreërs 11. Die heading sê, die aard van die geloof, voorbeelde uit die Ou Testament. Vers 5 sê, deur die geloof is Henog weggeneem, om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Mag die Here die voorlesing van sy woord en die bediening daarvan sien. Iemand kan die Here prys vir sy woord. Kom aan die binne. Jy moet voel op jou voete staan vir sy woord. En die Here prys hier. Halleluja, van dis sy woord. En nog. Enoch. Nou wanneer ek van Noag praat, dan weet ons praat van die man wat die ark gebouw het. Wanneer ek van Moses praat, dan weet ons die ou wat die Here gestuur het terug Egypte toe, om die mense uit Israel te red uit die hand van Egypte, en deur die Rooi See te vat. Prys die Here. Maar daar is geen geskiedenis of agtergrond van Henog. Al agtergrond waar hulle is dat die 365 jaar gelewe het. En wanneer ons Google, dan sien ons al wat Henog gemaak het, en met die Here geloof. Here, prys die. Halleluja. Niks anders het hy gedoen nie. Ek met die Here geloof. Halleluja. Ek het die boodskap van die Here van iemand wat vanaand hier is, dat het tyd
met die Here begin loop. Dis ook mense so van kerk tot kerk, van hulle loop nog nie met die Here nie. Hallelujah. But I have this message from God. It's time to step up. En begin loop. Hallelujah. Met die Here. Samson. As ons weet, hoor van Samson. En dit was van die man met baie kragte. En dit was aan Delilah. As ons hoor van David, dan weet ons as die oor wat vir Goliat gestaan het. Amen. Daar is niks van jy nog nie. Van jy nog, dat is stap vir stap. Na die saligheid. Halleluja. Ek weet hoe afgeskryf hier is nie. Ek weet nie wat die mense van jou praat nie. Maar ek het vanavond die boodskap van die Here af. Dat het tyd geword om te vergeet van die mense. En te begin te loop. En te begin te loop met die Here. Halleluja. Vergeet wat die mense sê. Vergeet wat die mense dink. Halleluja. Vergeet wat die mense praat. Maar begin te loop met die Here. Ek wil ook op die autobahn loop. Ek is klaar. Ek is klaar. Jy wil nie pray. As jy vanavond wil met die Here loop. As jy vanavond wil met die Here loop. Halleluja. 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 Hoop ek op pastoor loop. Hoop ek om die wil gesien te word met die partye. It's time to walk with God. As jy vanavond wil met die Here loop, kom. Niemand kyk rond nie. Allemaal so hoofd is op, allemaal so oor sluit. Ek gee oor aan die dienstleier om die autocall verder te maak. How can I add to what just said? Hallelujah. Praise the name. Every head bow, every eyes closed, beloved. Hallelujah. Like I said, this is a moment for your life to be turned around. I cannot say any better than the man of God just did. Hallelujah. I want the keyboard player, where is he? Praise now for me, just to come and play for us something very softly as we open this altar call. Beloved, I want each and every person just to close your eyes. Don't look around. Don't look around. It's not the point where we can look around. As a belief, we wrong, kick me. Kick me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we honor you for this word. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. You really spoke to us this evening, Father. And it's time that we look away from humankind, Lord God, and look to you and start walking with God. Hallelujah. As I iemand is, wat daar eerste persoon wat sê, Here, hier is ek. I want to walk with you. Wees my jou hand neer aan wie sit. Hallelujah. If there's somebody that says, yeah, I want, here is in die hand, here is in die hand. Hallelujah. If there's more people that want to say, Father, I want to walk with God. Hallelujah. Show me your hand. Hallelujah. Now I want you to take the next step. Ek wil hê moet die volgende stap van geloof neem. En ek wil hê moet na vore toe kom stap. Hallelujah. Take that step of faith in their Father. And as you walk, hallelujah, say, Father, I want to walk with you. As you walk to the forefront, take that spiritual step. Take that step of faith. Let church of God, hallelujah. If you are a church, if you are a man of God, hallelujah, I want you to start interceding. Interceding, hallelujah. If you are a child of God, I want you to start interceding, hallelujah. Intercede for each and every person that comes to the forefront. As I know as I will come, as I know as I will come, hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for the souls that come to the forefront. You know, stop giving you a little seal, but I need to hand over. You know, stop giving hallelujah for men to live, but they have run. You know, say for me, by the thank you for what you know can do here. Let me can do here. I can't do here, hallelujah. The pastor of this can't do here, hallelujah. The apostles of this can't do here. Let me. Still an opportunity, hallelujah. Still an opportunity to come to the forefront, hallelujah. Jesus, we want you, Lord, hallelujah. We magnify you, we give you the praise, we give you the honor. There is none like you this evening, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. For him I could walk with God, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. I'm going to ask my pastors, hallelujah, to just come and pray for the children of God in front, hallelujah. I want to pastor, every pastor, hallelujah, to come and pray, pastors, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah, angels, hallelujah, come and pray. Oh, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Savior, hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, bless the take your worship, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, worship. Thank you, Jesus. Pastor, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, bless the take your worship. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh,